Manung Krumzari doning Bribs Impact News nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam okchari English ngani tarom doigi January ki tarik tara the government na notification thoktuna Manipur ki police ki constable listing ani law nob ge damakta DPC sem khiba duga DPC sem matung damajugi physical written amadi vaivana chingba 2013 dagi horoga 15 phawda pangthokre adu hairiba ahanba pangthokhiba process asida kogi aran ahui khara yawkhri haiduna amu matamdugi layana matamduda habidi 2016 da amung masi refresh toroga masi anoba DPC appoint toroga amuk nauna masi physical written amadi vaiva pangtho kare dubu election amu lakhibana vaiva lohe du kharabu yawkhre adu election loyer matung da anoba lenga la matung da masida asoy aran ba mayam lai haiduna masi amu kogi justice retired justice amana kogi member oiba kogi commission ama semaga masi inquiry ningthina chathaki inquiry chathar matung da inquiry reports se pikhalaba matung da haukiba april ki tarik kogi manga asida chahi se ki april ki tarik manga asida Manipur High Court na order mathoi order se ki matung na tha hungi manung da hairiba kogi 2013 ki DPC si dagi result se lauthok pi aduga 2016 city 2016 ki DPC city quash tawri habagi order thokre aduga tha hungi manung da 2013 ki sidagi kogi error laitaba कोई कैंडिडेट मसिंग सी लिसिंग तरेट का चानी कुंट्रा सी प्लस कोई वाइवा याहों दबा रिटर्न पास तो की बा मियोई कैंडिडेट चाहूँगा निपुनी पाना मगर पुंछल लगा पुन्ना लिसिंग तरेट का चाहूँगा चामंगा हुंपुत्रा निपान सी मसी एरर फ्री वरे मकोई सी कि मनुंग दगी मियो लिसिंग अनी खंगल लगा लाथोक पियो था होंगे मनुंग धावी वापम ले रहे तो मसी के मायुक्त तुंगा तुंगा बा ग्रुप बरी मरुएना 2013 की मतम तो दा कोई DPC दी पास तो की बा वाइवा फो बयाउ हरबा कांगो सिंह है बता रहे फिजिकल अमते रिटर्न पास तो वाइवा याउ की बा completed कांगो सिंह की मरक तकी मतम तो मियो लिसिंग तरा की मथक तनी 2013 द DPC complete हुई की बस ये तो मियो लिसिंग तरा दुगी मनुंग तो only मियो लिसिंग तरेट का चमंगा का पुत्रा निपान खक्तमक सिदगी मी लिसिंग अनी खंगत पियो है बस सिदगी चौरांगना मी लिसिंग अहुमगा कोई लिसिंग अहुम की मथक है बता रहे लिसिंग अहुम की मथक सिदा लिसिंग अहुम का यांखरी थोई से पुन्ना मकोई से रिजेक्ट तोरकपनी मकोई से ममांग द पास तोरका हाइदी DPC कंप्लीट होइरगा हौजिकना मकोई द एरर लेरि हैदन मकोई बु रिजेक्ट तो बिरपदगी मकोइना लाथोपि बि यारोय 2013 गिसु लाथोपि यारोय अदु अनोबा 348 हाबसलि बिसु फिजिकल टेस्ट तो केबल लेते रिटर्न टेस्ट तो केबसु लेते अदुगा वाइवा याव केबसु लेते कराइदगी 348 से हाबसलि नो हाबगी मराल सुसरे मसिगी चरक सिदा मु 2016 की DPC कंप्लीट ओखिबा कांगुना मु 2016 गिसिदगी कोई रिजल्ट थोकदबनि हाबी वाफम लाई 2013 गिने यारोय हाबगी वाफम लाई mayamsi tongan ba tu maru in 2016 ki kangu amte rejected kangu singasina high court amu anover writ petition thaduna tha ahung gi manungda 2013 ki DPC si dagi mi lising ani khangat piu haibasi masi tawbiganu haiduna writ petition thare writ petition asi khana nabgi damakta ngarang मिफम पांथो कतबने दुबु एडवोकेट जनरल लाखि दबदगी पांथो खेदे दुबु लाखलिबा जुन के तारीख 13 दा अमुक हना हाइरिबा रिट पेटिशन मयाम से कंसीडर तौनबगी मीटिंग लेगनी हाइरिबा तोंगान बा कांगलु मयाम लेरे गवर्नमेंट सु लेरे कोर्ट सु लेरे मयाम सरांग नबो मयाम सिक मरक्ता हाइरिबा चही मंगा फाजर लबा लिंगरिंग तोरग लेरेबा मणिपुर कांस्टेबल लिसिंगनी लौबगी खोगी प्रोसेस असे करम मतमदा लोइगदबे हाबगी याम चावबो क्वेश्चन दनी क्वेश्चन सिक मतंग द खना ननु दंग तंगसी इंपैक्ट न्यूज की स्टूडियो लिंक्स लाइब्रेरी बसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुना मणिपुर प्रदेश BJP Manipur Pradesh की spokesperson ओइबिरिबा ओजा Dr. Nimaichand Luwang ने हम तो Nimaichand Butaramokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us Editors Guild Manipur EGM की president ओइबिरिबा ओजा होंग सांगबो Mobi ने ओजा Mobi Butaramokchari welcome to the show appreciate your joining too अदो लोरना ngasi की discussion असिदा को DPC completed 2013 की DPC completed की JSCSC की spokesperson MD Najaya Hassan सु कोइन कौजबनी महाग लंबी द लेरे अदो हेक लापग याहों जगे अदुगा अतोपा कोई DPC completed 2016 गसु कांटेक्ट तोंना बा होना जबनी फोन याम तौजबनी फोन पैखलक तबा अदुगा रिजेक्टेड कांगु गसु कोई फोन लाइन फाउंडरगा ngasi की डिस्कशन से याहों होना जबने दुबु मकोई सु पाउ फान बगम दबदगी हाइरबा कोई JSC अनि दी कांटेक्ट तौब गमद्रे अदुगा 2013 की JSC गदी DPC completed JSC गदी कोई पाउ फानो जरे हेक लापग याहों जगे अदुबा अहान बो क्वेश्चन से ओजा निमाइचंद दुम लाक्चर गोजा हुजिक असुक साना चाहि मंगा फाजल अला हेला अबा दुम लबा तबक लोबी मियो लिसिंग अनि के मराइ बग लेप को दबा दुम लबा लिसिंग तरा की मथकता इन्वॉल्व दौरिबा सुम प्रोसेस लोशन बंगम लेरिसी मसी करी हैबिनिंग मसी नौ हाइदि तोंगान बा स्टेक होल्डर मयाम थोलाबनी ना हुजिक मसी हेना चाथोरपुगी ममिसु तारी कमाय यंग बिज मसी हाई बद खरदी फजरोय दबा हाय तारे कोई सिदा मसी की डिस्कशन सु याव दबा कांगबुसु मोय खरदी दुम चेनगदौरी बा कोइना हाय दो सिदा 2013 की जनवरी है बजी को आम को
ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯌꯦꯠꯅꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯝ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ 2013ꯗ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೌರೆ ಅದೇ ಭೈಬಾ ಬಾವ ತೌಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ ಲಿಂಗರ್ ತೌದನ ಸುಮ್ ಚೋಂದ್ರ ಲಾಕ್ಪ ಅದುದ ಐದಿ ಅಕೋಗಿ 2017 ದ ತೌಬ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜೆ ನಕ್ಸಲ್ ಲಖ್ರೆಬ ಸೇಂಗ್ನ ಹಾರದ ಓಕೆ ನಕ್ಸಲ್ ಲಖ್ರಬನಿ ಮಣಿಪುರ ದದಿ ಥಬಕ್ ಹಾಬಗಿ ಥಬಕ್ ಸಿ politics ka khar didum mari leina bai tar yamni phajade ai mangna di hiding da bani boi di yam chengna haijege manipur sadari se masi yaning ai isana yadi yaning da ba yaning dra su ma se koi politics ka thing bu ngam da ba adigi politics ka ri vote ka kari kara mari chikra sum leina ba ma itau to ba hanaki 2000 police to wi matang se si mangni thokri se kari noi bu 2013 da कमिटी से में कमिटी की चेयरमैन से कोई की मतलब की एसपी विष्णुपुर और माने मानो हुए बसे मतलब की एसपी ने मोहन चेयरमैन हुए ले माँ चेयरमैन हाप सीधा मतलब की सरकार की पार्टी की मियोई खरबाउ दा सोकपा पॉलिटिकली सोकपा ही ताइने पॉलिटिकली सोकपा ही थे अदुग मयाउदन ऑब्जेक्शन तौदब सुनती है बा अदुगी मरक अदुदा चेयरमैन हापगा थबकसी इंटरव्यू लौब खोपै थबकसी सुम तौरपदगी इलेक्शन मया नक्सल अकांदा हौजी अखोगी चेयरमैन से मा इलेक्शन लेप तारे ओके अछि करामदर कपंग नुते को मसी मतम गेन को इलेक्शन लेप तारे और इलेक्शन लेपदुदी माना लेपदु पार्टी दुदी मा मतम दुई गवर्नमेंट पाइबा कांग्रेस पार्टी लेपदब नते माजे बीजेपी दे लेपकने ना तौरपदुदा कोइन उबनी को मनुंगी वादी असेंबदी अदुमनी हाइबसु येननिंगाय लै मीजु कांग्रेस की मीजु यावदबनि मदुमसु कन हाइनिंगदे अदुब खोइन उबदा अखोगी असेसमेंट ददी चेयरमैन दुना इलेक्शन लेप खरगा को बीजेपी दे लेप खर बोर्डी माना थबक तो हाइदो बतारदी बीजेपी की मी लोइना याम्बा फेवर तोरगा हाइदो खरनी अदुना मासी मागी डीपीसी जे कक्थतपा कक्थत करिसे अदुगी मरम होइगनि खल्लेबा ओके ग्राउंड दी अतै दे यम लई ग्राउंड दी आइदी फिजिकल दा मार्क फंगदबदा पिसल मेगुंबा को ओके अदगी रिटर्न टेस्ट दा इरमदबदा मार्क मतलब थोगिबनि को मार्क 10 खक फंगदु कुन पिसल मेगुंबा हेंजन पिरम मेगुंबा इदब मिरु हेक पिसल मेगुंबा सिगुंबा ग्राउंड काइबनेबा अदब दसवाइ ओजागी आर्गुमेंट मतुंगिना हाइदी पॉलिटिकल की मियंग दगी मसागी बीजेपी दे लेपा अपनी मसागी चेयरमैन दुना इलेक्शन लेपसी बीजेपी दगी लेपा अपनी ना सो द फेवरेबल ओगेदर हाइ दुना डीपीसी मुरी हन गिवन हैबनी अदुगी डीपीसी 2016 सो कंप्लीट हो ग्राउंड नि 13 सो कंप्लीट हो अदु हुजिक नौ नामु हाई कोर्ट की बुद्धि रूलिंग ओइदुनी अदुबो 16 से क्वाश तौरगा 13 गिसे दा मु मसदगी खन्नी हैबी वाफम लाखपनी ना मसागी मतम दुर चिंगनरमदो चुम्मेन लौदोरिब्रो जादु आइदी सेंग नाये को माय पर्सनल ओपिनियन 2013 की डीपीसी से यामना इसिंग अरुबदोन लुइबदे आई थाजदे मरमदी हौजिक हाई कोर्ट रा केस तौरकांदा हाई कोर्ट ना स्क्रूटिनी कमिटी में सेमे रिव्यू तौरगा लोइन इच एंड एवरी कैंडिडेट की पेपर न सिंगबा माय लोइन चेक तौरकांदा सिंगैसिना इरेगुलर होरे सिंगैसिना गाइड्रे ना थोरपनेबा अदगी हाइरिबा डीपीसी से 2013 दगी हौगिबनि हुजि फावबदा असुक कोइना दम तौदरा लेइबा डॉक्यूमेंट म्याम से मरक्ता मदु फेब्रिकेट तौरमोय से आई चिंगनदब ngamदेबा अदुना यामना करी हाय तारे हुजि क्लियर याम ओइदोंगनि हबदि आई खर खतंग चिंगनबदि लै अदुबो ऑनरेबल हाई कोर्ट रे लाबनि कोइना मदु थोइना चैलेंज तौनिंगाय लैते हुजिकिदि अदुबो मतंग सिदा कोगी 2013 की डीपीसी कंप्लीट होई बसी ऑलमोस्ट 10,000 की मतलब 10,287 कैंडिडेट न पुन्ना हाई रिबट डीपीसी से कंप्लीट होई बनी मदुदा वाइबा सरू याखे बसे लिसिंग मापन का चातरुक समथिंग न सरू याखी
लिसिंग मापन का चात्रु का तरह दो मुक्सिना सरुक याकी बा मतुंग सिदा हौजिंगना DPC 13 की दो चैनल लन्नी है बनीना 9613 सिदगी खनबी हबी मोते एरर खरा डर में है ओनली 7578 तक मदुसु 7230 खतनी सिदगी खनबी है रे अदुगा 348 से ना हाना मोसे वाइबा यहलम द्रे रिटर्न दि पास तौरे है हापसल इबा कांगु हाइको न बुदि हापि रखपनी अदुगा मियोय चहुंगा यांखनी लिसिंग अहुंगा यांखनी थु कखिबनी कखिबा कांगु सेना मो हारे सिना ngасai हापसल इबा अनौबा 348 से फिजिकल सु याव गिबा लेते अदुगा रिटर्न सु याव गिबा लेते वाइबा सकम याव गिबा लेते कमाइन मोइबु यहल इनो हैबो हमसे अदुगी वाफम दुदी अकोइना कोर्ट चैलेंज तौगी वाला कनी अदुगुम वाफम लेरगना I would suggest and advise those people to approach the court. Okay, court so idana approach tarwani thajai ai ojad lak chagi ujamu bi kamai yim bi karam among the solve tawni kham bi hana khara pm badagi DPC ani thoe JC ani gombal ramani hojik JC se ahum sugal hai head song thore have tar issue se yam gale karam among the masi solve tawang yadu mali more complicated I think na people jilore jam ta sem made kanani matam chana thabak si tahodabagi lakpa khudong chadabani tamo se phajin thambigre 2013 ge January da tawgiba thabak ki potsi 2016 babu lotion gam debaje sai da dum lai la le ta sengmadi thabak lawai process si within 2-3 months da lotion na hona bi gadam ni adu mi yamani na si yembagi baibagi haibna chingba matam du khara lawreng khaloda 1 year is the too long chahi manung da mi lising ani thabak law ngam dragadi government na mi lising tara chahi na thabak pi ngam hong de laiba posi amuk khudong thiba area ai tai 2013 da apply to giba interview yaw giba du chahi hindu kodore na pakatpa mayam jor ko du gi issue mayam ne boji hen galai je aduna hojila ise moi marak tagi moi masen marak tagi government na sun na taba moi masen marak te ko to sum case tong na ko am la ko case tong na ko di hojik su thabi gri ba High Court of Manipur na rayama tabi dana masigi ji inquiry tawro inquiry reports within 3 months report ki matung na mahimai tawro haibani jukta bodi within 3 months haidu o haira inquiry tawre report ang kare according to the report High Court na rayam tabi de within 3 months haidu khro na sigi mark sida amuk somebody some peoples hoji appeal lang la ayo High Court ta hoji ma High Court na maduma admit tawba tawdabagi matam budi laitri adorsu High Court ta ama labina madu High Court so khanagrane aduna government ji hoji ji khut thab jingam dre haido ureng khalo sona kana High Court repeat kana appeal lam la nge da moin haido e moi su miwata do ba khoi ge subjudice hoy har ko do ba ana siguma ma yama leibini na hoji lai posi High Court ki kari rai lak page se khoi ngai bum changi ba in the meantime government na mu asai ki agitated candidates hai tare ko makhoi sing du da phajana wari sabiraga issues is seen here live case in government to bomb na teu among themselves makoi masen makta khata khana jab ne other did no masen khana ga why you blame the government has mo hangum teu ara wasi ki pochi government na si da khoi na da panya de aba ta tawro ko ngamne na khalu wa da ne ba why koti la ga de government ko sto ngam de ana government na to ba ya si wari phajana sabiraga issue ji phajana khamina kan do da haido ko ya ba gi pochi after court na post dispose hek to within 1 week 1 month haibani singba assurance ne bibam changi ara hojik su government na blame sukto hek to do su yade amani within 3 months haidu orga thani lan thok khibsi kari to le hoge ji mamdi inquiry torga mi chahum ji lising ji adu ji ada ji rejected oire sing gena yare sing ote khandong na habne sing lai ro ne ba adorti 7,000 plus to give Manung Damoin and Kangata 2,000 plus to Kato result out with Hokaragati. Issue is almost settled the logo. Result out of Matung the quarter of what the Madu Potun to one issue never. A result out with the make appeal to be right, can rise to them lady. Appeal to be right and appeal to the quarter like quarter lamina gomez, kept on Drevo. And as far as candidates in the Kangi Bachangi, government is coming from Jango. Are you moiking a sagi, Bakachari ba, Wajari Bumamse? If court na everything is cost of rental re-interview to Taurona or the Toy and Carona. I do about that. Nakoda Sans and Pihini, Nakoi re-interview to everything. No, the Lono Yahan and everything but has of the people Jangin. Mamdika, the Ace Bar with the Amukokanda, Yad, Rehagatimo, the Matas. That's why the government, the Gikitan initiative of the law to make a low Janingi, other Sagi
एजिटेशन तौरीबा ngarang nahan ga ban ga kawru kamu su kitang bhap ta bam chang court yauraga di kasu to yadi je koi khamina ga dongne ba nale court sumai toraga kon madu gi mayok ta paktok to bai si contempt of court la kani adu di court na punishment per ko ya ba mayam su le ba sai si dik tang aru be area ni woi na idmai thamjan okay aru be area woni court ki kano da jurisdiction da leiba maram na atu bo lenga ta court na already april ki tarik manga da tha hung gi manung da koi mioi lising taret ka samanga ngasai humdrani pansi dagi 7570 asidagi mi lising ani plus to khanbiro question biro have ne to thani phagre thama lemhori adubo thani ki charak sida ko tongan ba writ petition mayama ngasai gi DPC completed 2013 na ta ngasai 2013 ki DPC completed marak tagi reject to ba moi lising ohum duna mu tharpa koi petition sing mayam se na punchalaga appeal so muk tawrei lenga ta su koi court ki koi ano verdict am laktri bokti ngasai gi 2013 DPC completed tagi mi khanbi kharo have dasu khanbi khinu hai na appeal su tawrei hoji lenga kisu am luba tangka am su lere court tasu verdict pudi lakhini adu hoji loin yam lu sala abni na mase loin quas to wifam laktori bra adu na phai lenga ki lu de ai seng ai minister so ra me pa yam na okay ai yu de sigum bak si yam thing nei ai seng na ai na mukhak minister ma tam da manipur thaba ha pa si wai yam wai ko okay ai de health minister kan da staff nurse mayam hange akoi ni jwa mi ha pi yam nei seng na ra ge ko yam na ide lei manipur gi thabu phung da ba ngang jing training lo ra yam lei ba mu bu cha pining e adu ai na minister oi ding da DPC m torom be staff nurse lo bu gi adu thiru bu kan da DPC gi proceeding je sida ai mu that pi khotat pi irregularity yam le ram me ba madu hai do ko si yad re ba ta sing mari madu cancel to taram ne ba okay ko adu group ama ha ne interview yawi ko ambu mana mun high court case am to le ram me ba hai do ko state taram me ba ai no moi do patana ko ro wari sa re ai seng net frank le haram da moi case to ba ka mu mun na khara ma select to bu jorom me phanam select to bu jorom de okay ai na moi da ko ga noi gi je sini noi na case to already mayam thau phang da mayam ju phang ngom roi akoi sarkar gi thabuk to guda ku ku da post fill up torga ana bi yeng ro ku ku ju khara ku dong cha ba yam dai rani aduna thabuk se noi gi se no na lo ra si noi case to withdraw to re na ai ne ko se torga moi case withdraw to holli adu interview torga happy moi ju maning phanam thungi akoi sarkar gi ju dum to gi aduna sumaina akoi gi ai experience ni ko hoji ki leiri ba issue si da di government gi akoi gi yam clear ne kari kum bam te ambiguity leite akoi gi ngasai gi 2016 gi candidate mayam na court case tawraba torme sulor ji taw is tai 2013 gi manung da reject to kamu na mu court mu to ba asina singba maduna moina hojik taw jabani madu government gi the last 3 ba hoji government gi stand di tabak si khara lu ba hai tai ne ko yang candidate mayam du gi amu khalak du khanna na bai da mukta hoji government na koi DPC hai ga dra committee im cm ba ko DIG amana chairman warga another member anim ga hapaga committee moina is and every candidate check tawri aduga merit semgadab ne ba adugi stage lei bani adugi adu munung da sai chohung ga ni phuni pa lai bra ke no chohung ni pa anu ba bai ba to bai ba hana madugi meaning di arthadi ke no bu mo ja hana physical su pass tok jabani written test su pass tok jabani adu bu bai somehow mo hi pass tok de khotre haida khatok pirga bai ba to viram dre mo gi hai ba kangbu du gi di bai ba to gre bai ba loi gre ba mo ji su hai khalak pe ai khalak tabi ai but ngasai gi kediri me adun da mo ju consideration to kan mo ji yaw dori ne ba aduna hairi ba process me abi tor kan da koi khan bagi process ul lachal kani tha om mai bani hoi tha ni khar de le adubu government ne sidi ko da pi ba matam dur gi hena salu bu ya ban te ba kan te mo court sa ga dori ni ama cha dori ni aduna matam cha na dum thabuk tu lor tor kani ne okay lenga ki maket gi matam cha na thabuk tor kani ha bane bu order tholok matam da high court ki order da mi lising tare hadi puna DPC 2013 complete to matam da mioi lising taraga chani ga marfu tare na vaiva gi da makta hai tare written clear oi ki bani madu gi manung da gi only lising tare ka chani kuntra si
मसी मोइद एरर फ्री मोइद चेन अब अमता लेतरे हाइदन लाउथोरपा क्लीन चिट पिरकपा अदुगा चहुंगा निपुनिपान न मखोइदा लोइनमक पास तौरगा वाइवा याहन खिदबनिना मखोइ वाइवा याहन बिउ हाइदन नौना अपन अखोइ मसिजु अनो ऑर्डर म पिरकने कोर्ट के ऑर्डर ने 348 सिदा यावरि मिसिंग असि मियोय कयामा रिटर्न टेस्ट यावखिदे फिजिकल टेस्ट यावखिदे हाइदन सु रिजेक्टेड लिसिंग अहुंगा यांखनि थोनदि मराल सेरई मदुगिसु तोवानपा केस अमा दुम खलमदो माली ऑन द नॉब्लेम तलोजे केब्रति आम तुंजर के इम्पैक्ट निसु मेंग तादो लेबि वेलकम बैक अदम नेमग्रब से इम्पैक्ट न्यूज़ नि इम्पैक्ट न्यूज़ के मनु हुन दंगसी खनजरमे बसिना चाही मंगा हेलकलबा 2013 के जनवरी के तारीख 13 दा नोटिफिकेशन थोगा DPC सेमदुना मणिपुर पुलिस की कांस्टेबल लिसिंग अनि लौनगे दमक्ता चथगिब DPC 2013 गिदु लोयरब मतुंगदा 2015 दा लोयरे अदुबो मधुदा अरान मैम याव 2016 दा मधु रिफ्रेश तौखिबनी रिक्रूट तौखिबनी अदुगा नौना मुक अनौबा लैंगाक ला मतुंगदा मसिदा इंक्वायरी चथरब मतुंगदा असोइबा मैम यावरमे हाइदना 2016 गी से क्वाश तौखरे अदुगा 13 दसु असोइबा यावदबा क्लीन कैंडिडेट मैम लखले हारिबा कैंडिडेट मैम सिदगी मेरिट लिस्ट ता मियोय लिसिंग अनि से खनबियो हाइदना हाई कोर्ट के ऑर्डर लाखरे अदुबो लाइबो ऑर्डर सिदा पेंदबा कांगु मरुना 2016 दा DPC लोइबा कांगुना मखोइना कोर्ट पिटिशन थारगा अनौबा कोर्ट के राय लाक्ट्री फाउबदी लेंगांगनसु रिजल्ट लाउथोपिगनो हाबी वापन वचिंग बुलाई अदुगा रिजेक्ट कांगु 2013 दा रिजेक्ट ओहबा मियो लिसिंग अहुंगा यांखनि थोइनसु मखोइ रिजेक्ट तरपगी मरम चादि हाबगी वापन फोंदोक मयाम लेरी हाइरिबा चरगा सिदा हाई कोर्ट की रूलिंग से ऑलरेडी तारीख ऑर्डर से तारीख अप्रैल मंगा दा लाखरबनी था होंगी मतम पिबनी थानी मतम लांगरे था अम दिलेरी अम जिगमन लेंगा नसु तरक तो माले अदु अनोबा पिटिशन मयाम सिसु थामी मन दसु लोरक बसु यारी अदु कोर्ट की ऑर्डर अम लाबनी ना कोई मणिपुर गवर्नमेंट गिसु हाइदि गवर्नमेंट तौबियु हाइ तौगदबनी हाइबगी ऑर्डर से लाबनी ना मणिपुर गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव अम ओइना तौम थोक्तब्रा हाइबगी वखम सिनि करी हाइबिंग अंदाइ दु नतै के साइ साइ जगरे गवर्नमेंट की दी कोर्ट ना पिरिबा रूलिंग दो adum ingani sini state hojik leiri se adu mathang da no court ki order la ga di khangdre ko adu di akhoi ubu ya de hojik koi kana go na petition tharam ba ya ma taram ba ya adu koi government da hojik adu gi koi gi kagdin di se la tri ya ba adu adi maram de haibang ngamde as of now koi government gi di leiri di stand di court na pi gi ba order do madu implement taw na ba process tawri tawbu khara lu ba maram na ai candidate su yame candidate su yame ba adrege amuka hojik da tawri ba DPC committee je hanai du yaw committee su te ba am fresh committee yam tawbunna mari khara complication khara lebdugi scrutiny kanna tawri madu matam chana dum loi sangani sini merit list sem bagi scrutiny se abtare madu matugna ngasai gi result to lakadawni atu tha hongi matam piri bani tha hongi tha am delay music matam du gi mamang du solo selak buju yari adu sai sai ina oja movie laction gi se koi chahi manga su sa ngai rabni na ngasai gi tha hom du da mu khara thujal hin baduni ngasai gi koi candidate DPC 2013 na ngarang koi banga koramba aduga lenga ka wari sana matung dagi pung ni pan tu pung kumari da tension karaga ngasi ban komto krisil aduna sai sai da ngasai gi merit list sem badasu koi na changman bra ha bagi question duni kai habini yam chumi merit list se idea dam sang na matam lohan jani de ai ngasai jo thamjari duni court ki order hek la matung da yam thuna haidu ogadi issue ji almost settle torom ji haidu khar matung da lakwa wakatuna another thing haidu thing ge da lakwa wakat si yam maroi re yo maram de kana da court ma du emit or wa na tra ta da bai leba ga doni na government ma da khut tharu ka si da hayang mo da hayang court ki contempt sa ya area ma am leiba ana government hoji ti khut thabu ngam roi ma gi merit list sem loiren khalo jo court ki kano si ano si kari laige kari magana order ni khang de check admit tawra tawdribra admit taw yana case ngamni na atra ngamoy wana taba admit ek taw kanda haidu kanda bera de le ne ani admit tawdra bawda appeal la amni na appeal la wa court ki custody legre je ki port me am je court loina mu hana pukhala abne court lo bi pukhala amni na court na kanom hairak tri bawdi go mai kem to ngamro ana masi khwai phobadi hai tamona thambi gi ba case withdraw to ba ba port ama lak do admaina mausa settle to get mana case withdraw loi torga pulla phaminarga yanaba mong ama da kari to boya ge ba solution ama thibam ni changi ba court case hari ba kamu su adi DPC da success oiraba khoi gi result ngai ba kambu adi rejected kambu mayam ji pulla korga mai gi apa mo po to kramaina thuman ge de have do ya clear to bam changi ado government na to ba khuding ge khoina sum wakat kani have je matung da sum namdan na gi na si jo bera ni maram ge no da
thaba amta tawba ngamroi ro phelo horga adu tawrga da tawrga haibna singwa mayam ji khoina madugi pen de na sum court sum chat lairagadi government na tawba je sum palakani machine mang ji kana mang na moi machine na du mang ne kaino da moi sahi manga jang thokre hoji sum court ki case la agadi sahi amara ani ra thara kha matam khara mu changani ade di makhoi gi hana gi sahi bar ur pagi ma khudong cha da bu amusu dum blast tor to ne ar government na minung si leraga sahi kom tho bini hana asa tok jebo yani sahi kom tho ro ya ga di wo me ga khana ro mina mathang da lau ka noi sahi kom tho bi ro ya ga di mo am da thab do chang go ya ro doi ne asu mayam lai bini na government su minung si gi yeng biraga moi sin jibu kauraga phasana wari saraga isu sim jang sa ji tham jagi ba khangmina bam di jang isu ji khangmina da bai ne sona kanda interview yor ka mu na kuiman le ade ko na se rai ta ga he thai dok te na khan ba ade gi sona kanda reject to ka mu do na su ai khoi boi te reject to bi khan ba ti 2016 gi du su ai khoi gi thabak si ka that pi gren noi te put mayam yaw ri ado ji lai di 2013 da interview yor ka mu do gi manung da ai am so om 2016 du yaw ri mi khara khaktang 13 yaw da 16 yaw ga du ya ne ba mi di manung do uru lai na ba ne ba ana sigi posu lai ni na samjan na ba ya ba poti oi ganen kale adu go me na sire da kitang initiative lo ba ma di changi adu karai ba lo ri ge lo de ge du ma de thu do na hai bi ding am de adu court ki posi lai ra su lai na manung da phajana wari sa ba ya ba area to thiraga wari sa raga court ki kari gi mayam si loi na ba settle taw na ba hona ba du di ai di ya ganen khali madu ya gi be experience sum ju ta mon ju tham bi ya gi be experience sum lai gre ba man gi Simana tawga di khoi pele yare hadu ge di khoi handok ser ge ya bo ne ba aru ga noin taw do khoi yaning ge yan har ge di noin taw du ya dram na khoi court den na ne no legi doi ne ba ai di yaning han na ba potu thamaga kramani yaning han de ge abdu di wari sa bam changi government na di before any agitation khoi wari sa ji bu di hai adu wari sa ji hai bi wani each and every issue the wari sa bai mammi je khoi ta ba ji khar ga walak pa sum kuira ga handar ko man ba ma su adu orient na ma si wari saba wasi tangai phadana tawani ar wari saba si da yana badu ai di sodana broken kan okay wari sana du yana baso broken to bu sai complicated oi ba tongan ba masai ke candidate sing marak tagi JSC makhal ohum thorok pa 2013 da ani rejected amma completed amma 2016 gina completed amma ohum ne tholai si aduna sai yam chok thorok pa da complicated oi gedra langa ke damak ta have matam da oja Nimaichand madu yam kan complicated oi di yam line dum thokani have wapum su example piduna tak pikre adu sai sida chahi manga linger tawrg lere haidok pidedana aduna hujikti thujan biro haibagi mayam gi apam mani chahi es bar oiba mayam su yawra haibagi wapum labni aduna ngasai gi khoi one man commission amana retired justice amana khoi inquiry report pikhlok matamda miu 2013 gi DPC du dagi miu lising ohum ga yankhani thoisi amadu da error leram badagi moi se reject tawra hare aduga lising taret ka chamanga humputra nipan sina masi maraksidagi merit list semba yare habani aduna samaina yamna categorically data si fazana study toroga inquiry toroga pisala abani na yamna line adum kanana merit oirege habatu khandok pata pop adum tado mani mi lising tarek ka chonga dagi lising ani ka kanbu yam ludo mandi adu merit list sem du ne hari merit list sem basi kari da merit list sem du na sam query se why taking so much of time to prepare a merit list kari the same do ne have ki kari basis tan have ki wahang am so adai drive song tor kumare kari queen jangi le dire ina kumre kar wa manam di kanoi bu merit list same je akoina kalnu uru bante ba koi policy matter da ne ba ya je tawo kana ne merit list na ta mono da have merit list ti woi roi moi probable candidate khanba adugi merit basis ta topiyo hai bagi court ase mone merit basis ta guda bani merit basis ti oina aduna ojik tawri si ka sai committee im semi na taw bane ba moina kari tawri kholi dire koina adu inquiry report yam fajana na yam na le inquiry report yare humputrani pan ge pira bani ojiki tawri rejected ki supira bani ojiki tawri je ngasagi court khanggal leba mi manung do adagi ni akuna khangga ka tawri se adugi committee se muga examine tawri bani okay pane am changjal la mane khalli kuire ba paire hi ju okay kuire paire hi ai khamada court ki appeal la ko ngai ba ma adu si hai bangam de linger adu si hai kum si adu si hai kum si linger to honmana phaladara adu makti hai kum si ba ko ta se mo appeal to ge di government to ge ba ta hom su government to hom do bane government to ge ba ari si hai do pa ko da irregularity leiba ko pa koi chingnai ko nai na traga masi koi masi yaning de har ga government appeal to ge ba adu to udra bane government je now government is very clear okay government ge thabo yam sengna
clear win I don't get khal le ba thamoi sengmada matam changi se kai matam changi do matam changi se kai no merit list adu ma dei na hai ngamdre merit se kari na semi jara habi adu go mengi di seng la da amma gi choma chu yam nung phajana loisan ba si thabak si Manipur da yamna ikai ni ngai oi ba yamna amor pa sason gi mami tai ba ko okay loisan da bas na huji ma koi mumi hoina ar duni koi changi se kai na amor pa mami tan bi wane ba अरे थून लोशन बा पामे को थून लोशन में तो रा नसाई के लिए 16 दी याओ के बा कैंडिडेट अरे रिजेक्टेड कैंडिडेट मयाम तो अदु के न करी ला पे मोगी खर खंड पे अदबा नसाई की मोगी चाहिए हेले है हम हेले है अदु मोगी दम ता करी सिंपैथेटिकली करी खन में भैया है आईआरबी की बटालियन अनि लौनी हसु लेरी अदु लेरी ना अदु ते एकोमोडेट तो मोगी थाज दे इंटरव्यू होन बा मोगी चाहिए रिलैक्स तो बा अदु नी खंगदे मनी खंगदे अकोई पार्टी दा मरु कन्ना खन्नरगा मरु गवर्नमेंट कोई रिकमेंड तौनबा कोई गवर्नमेंट एडवाइस तौबा रिकमेंड तौबा हाइतारे ने मोय सिलोशन ला काना मोय वाजर मयाम तो अदुगी मोय जु करिगुम खरदी मोगी सिम्पैथेटिकली खन्नरगा मोय एकोमोडेट तौनो मफम काय लेसिगी दो थिबम थुएबो को अदुना चिंगबा तौबो मयाम दना मतम खरा चंगबनी है आई हाइजगे कोई न चंगी का करी चंगी दो इन हाइबदी नुमाइते हाइनिंग दे सिगी दे सिगी जिन 2013 गी जी हाइदोक पे लोइबगा जी आईआरबी गी बटेलन अनि लिंबगी अप्रूवल से लेरबिना मदुगी प्रोसीड्यूर से दम चथा गदम ले सी लोशन दना अमदु पाखा जाद लेमे अना आइखोई गी आसादी सिगी जे थुन लोशन रगा हजिकी लेहरबा तब तापीबा एकोमोडेट तोबगी ताजादुम नत्र फाउदा इंटरव्यू याबगी सासम अपॉर्चुनिटी पीबीरगा चाही रिलैक्स तब मागी एवरीथिंग रिलैक्स तबीरगा मदुगी ताजारो तोरगा हजिक लौदबिसु अराउंड 2000 होइदोइनी मने कदा बटालियन नि लाकदोरिनिना अदुदा मदुगी ताजादु लहोबन आइदी ख्वाइदेन फबा अपॉर्चुनिटी ने नाइ थमजनिंगी मदना गवर्नमेंट सिटी इनिशिएटिव खितंग लौबिरगा अखोगी all teams होगी पार्टी अहुम सुरमना पार्टी अहुम की मीसिंग जी कौबीरगा फजना सेटल अमा तौनबा अथुबो मतौन होनरगदी मखा ताबा पामदबा खोइना साइ बन गई कौशलपा नत्र कइनो कइनो तोरको मयाम जे सुमजि तौरोइद्रा हाबि गई थाजबा गोंदरि हम कन्न लई अदबो एलिजिबल ओहन भाबसि बटालियन अनि लोबुदुदा एलिजिबल ओहन तारिक दिमी जुसोन फनाम यामी सोंदे खतोरक तुइसि लिसिंग तेरे निपान अमु खतोरक फुदुना तम अखोइ खनफम थोबो खनग्रेदना अदुगा ngasai अखोइ रिजेक्टेड का 16 गी लेमो तो अरुगा साइगी चांस फंग्रबा 7000 खरे हेन बदो अदुदगी दिया मोहन चांस पि बाय सिटी आइदि चुमदें खाली अरुगा एलिजिबल काबो दुनी हो जोगे चांस फंगोदबा कांगो द पि अदु एलिजिबल ओइदबो दुदी मखोइदी ऑलरेडी मोइदी टेस्ट तौग्रे एवरीथिंग लोग्रे मोइदी चांस पि थोकते अदुगा सोना खरगी केस तौरइबा कनो के हाई तारे को रिजेक्टेड पुरो नत्रगा 2016 गी बोरो लेमोरिबो सिंदुगी पोतदी मदु चांस हम पीबी बचुमी अगा 7000 प्लस होजि कोना स्वाइबोती हाइदोपो यारे हाबिदो अताइ दुदी चांस पीबुदुदी एदि चुमें खंदे ओके मदुदगी चांस पीबती हेदि एरर लाइतरे हन खंगलबा कांगदुदा मु चांस पिसन तारगदी वे नौना बटालियन हाइदि नहा सिंह हाइता थबक फंगदबा नहा मयाम मा ngसागी आईआरबी द संजगे हेद लाखदा मयाम गी चांस अमु मांगदुनी मोइ एलिजिबल ओजरगो जौजरेदना ओइद्रगदी मोइ दुम लेहुदावने अदु ओजा सो मेरिट लिस्ट सेम्बगी सिदा याम हाइदि ओजि कोर्ट नसु एप्रिल तारिख 5 दा हाई कोर्ट न पीबीखिबा ngसागी ऑर्डर से रिवोक तोखिबा कैंसिल तोखिबा अमता स्टे तोखिबा लेतबनिना हाइरिबो ऑर्डर्स की मतुंग नदि थाहोंगी मनुंगदा रिजल्ट्स हाइदोपियो हाइबनी हाइदोपिनो हाइदोना जेसी सिंगना अपील तौजबे वानी मदुगी दमक्ता मु पेटिशन थाजबे वानी अदु गवर्नमेंट की ओइनदि मदुगी होल हाइदि विड्रॉ तौबगी विदहोल तौबगी ऑर्डर अमता लाक्तबनिना अदुम मेरिट लिस्ट सेमगा हाइदोपा याबगी थाक्ता ले हाइतारे थाक्ता लेरिबनि हाइदोपा दा क्याम वागे ngसाइ ओजान ताकि के एग्जांपल दा अतोपा मैरुइ सिंग मयाम हाइदि अतोपा कैंडिडेट मयाम तानरगा मखोइदा कोई ज्ञान तान भी तारगदी ngसाइगी आईआरबी खनबद बोइरो अमद बोइरो मखोइ बु चांस भी तारगदी रोशन बसु याइ हाबनिना मेरिट लिस्ट सेम बसिदा मतम चाहन लिब्रा हाबगी क्वेश्चन दुनी ओजागी दि करि मिंग अदो हजि लाक्ते सिनि मतम जी अदुकी मति चंगिगे हजिकी यागदोरिबो टीम खरेदो अदुसु दुम चांस मागदोनि ओके मरमदि 7000 प्लस तुगी जु खर लेरगा मतम दुम लोइ हंदोखरनी अदे 16 गी हंदोखरनी रिजेक्टेड से दुम हंदोखरनी अदोरदि गवर्नमेंट मथंगी अमा लोरकपो मतमदा each and every candidate han apply to him yam loi ma ani adna mamai de government si myam ji cancel townabagi rifle lakpi ayo na siku myam ji laibani na aikoina khanjebada candidate sing jina ju gasagi court kari da mo yam kana chatlaga moi to khudong thiba myam ko are na akoi kaidongai akoina guarantee to bangam da kari tarkani haibsingam da ba ade kaidongai loin haibsingam da ba na siku myam ji laibani na
settle to hoba je koi phaminar ga court ba su ya ba out of court settlement an dongna rin koi case ko in dongna ka da yasna na ba noi masen party masen yana ga di dum yana yana adum lei bo ne ba adna out of court settlement dongna ba po si koi gi koi di team home som na all the teams si pun na phaminar na ba hot na ba je si go men hot na bam changi adu bo amukta da first time pul phaminar ba di nungai roi mam di tongan nongam mai mai agumi la kan da ha ba starting da khana to kani first ta karamana hanwari sabi da ge agitating party hana sabi ta re mam di rejected ka 2016 gi appeal chali kamu du ga ani si sarga ani si convince to matu da masai gi haido ne asa to lai ba 7000 gi team je si jobu ko ra kamai to no mo su wari sabum jangi ara ahom ji gi wari sana bu ya nar ga di settlement ji id yam thuna doine na khal okay dialogue am rigorous dialogue am ga men ge mai ke de gi tongan tongan ba stakeholders sing asiga maruina DPC completed 2013 amadi rejected 2013 du DPC completed 2016 ga wari sana ba amde mathok tari hai bani adubu ngasi gi discussion asida DPC completed 2013 gi akoi spokesperson MD Nazaya Hassan si lambi de la ay yogdore herga ngasa habi kimne to hoji phabu yoroktre aduna sumba discussion sida koi laga makoi haining bise karino haibadu lengak ta yohona ba ri koi BJP gi representative lakpiri oja lakpiri maduda hongdo hobu yabani adubo masigi tanjasi omu nanthon bikra haitare koine ban kauraga tumina koi gi karai dum TV yeng leiraga mayamna khana jasinu aduga madugi madudagi tholokpa apapata mayamda koi thengnagi habagi mongda laiba targadi madudi apa wakal di ore marabdana open forum da media ra thopiraga pami budo karino pam da budo karino haida phongdo pi targadi hen make senga da bani ngasi lakpi da basi yam noijate haiba tare aduga atopa khoi kanglup singa dusu khoina yari ngai lakna ba kauna hona jabne tu madugi tanjasu ngasi di phangjadre matum tarakpata hairiba ohmak asiga phamina bagi tanja phang targadi hen phagani habagi wakalonda aduga oja ani na ngasi tongan tongan ba oiba situation asida tongan tongan wapum sing mai lana thambi da makta loisal pa sada ojani bu amukana tha so modokchari appreciate your journey thank you masene ngasi gi manu hunge tharong ngasi gi edition se karam to bi ge ko khan bir pe agani koi mail id ri impacttv@gmail.com natraga ko gi facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to bir ka comment amati feedback tha bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari